uyothi la phela khona befunda amakhosi bese bengenelela nabefundisa ngoba khona amakhosi awumini usho mama asiyehla isibalo phuma leli makhosi nokubuyisa abanye ngoba ngisayibona indlela abanye badidekile manje Lusinkosi ubusise uNkulunkulu inkosi izimbusisa Iwake ngisho nje bantwana kaNkulunkulu yonke into la ekhaya iyaphilisa yonke into ekhona la umgidi uyaphilisa noma ungagidanga noma ukhona usha izandla emgidini uyaphila inhlabathi yona ekhaya uma usunyathela kuyona uyaphela izifo bese uphila omunye onenhlanhla uthi mayefika la kade silwa esizongo umuntu osindwayo kodwa uyothi angangena emasangweni ala kulomuzi bese ezwa ngathi yonke lento kade semahlobo akhe imsindi siyohlukile uyabona ngelinye ilanga sekuyimina engilapha mwenu wakhona intombazane eyayingasakwazi kuhamba iminyaka ingasakwazi kuhamba kwakuJulayi amakhosazane esuka eseshilo umphathi ukuthi lithi izwi lenkosi ayiphuli imgidi sebehlaka bezodlula ethempelini bathandaze bese bedlula beya eyicaweni lentombazane eyayikade sikade ihamba inyanga abazali bayo behambise inyanga nakubathandaza kodwa ukungalungi lutho eqhubeka nje nokuhlala ngoba ayikho indawo la emhlabeni engenalo iNazaretha uthi babamkhulu ngifuna etshela izingane zakhe namaNazaretha bantu bami mangihamba la emhlabeni ngifuna ke ningawufaki ukhonkolo phezu kwendlela yokugcina ngoba ngifuna ukumila ngumbozi umhlaba ngiyabona namhlanje sewumbozi
akukho-ke la lingekho khona iNazaretha ngihamba ushona ngisho phesheya kweyilandle bakhona nabelungu khona bafisa ukuba amaNazaretha manje basebehlakela osisi badlula ethempelini osisi lo wayefike kakwazi ukuhamba wayeshelile amadokodo akude ithempeli ebuhleni ezansi ayiqale lawa madokodo laba madokodo ondlunkulu wayelawo madokodo angakuleyo sayidi sasesikhala-ke isigubhu lesi samakhosazana siba ngithi hayi into yala ekhaya iyaphilisa lo sisi awazi kokunyakaza lo osuke wamcela kubazali bakhe usayokha amanzi uyabona-ke amanzi mayokha amanzi ujulayi ukuthi uwathola nini ubamba phula yini wasehlala-ke ebambulayini waze wawathola amanzi le ntombazane ithi yezwa into ekhala kamnandi izwa lesigubhu isho amakhosazane yasizwa sikhala kamnandi ngale ndlela yokuthi uyabona bakukhala isigubhu noma ungavunulile uyafisa ukugida yasizama-ke le ntombazane noma ngathi inkosazana kodwa ngiyazi inkosazane umuntu ophelela ngani noma yona isaphelele yini ngoba umuntu oselethiwe ngoba fanele uhlambe ongugcina ithi yezwa kukhala kamnandi esikhupheni yathi yawulula umlenze wavuma ukululeka yathi yazizwa phela le ntombazane isilele isimuntu othwalwayo abekwe yathi yawulula wesibili wavuma yile sigubhu samakhosazana ngezandla ngomdlalo yathi zama ukuncika ngodongo yasukuma kwasukumela yasincenga kancane le nkosazane futhi inkosazane ngoba phela sikhuluma ngokuNazaretha yasincenga kancane yahamba kulo mgwaqo wehla amakhosazane mayezwe ey'cawini yama ebukela lento eminhle kangaka isephelile manje ukuthi le ntombazane ifike ithole ngomachopho etshati isiyaphila lona oze nalona ongelo Nazaretha wathi mayefika edolobheni wakhathazeka efuna lo muntu kanti lo muntu kade ephilile thiwa ngapha-ke ngawo umfundisi Mathunzi uvuna izitha kwaba khona isikhathi la kwakuzokuwa khona umshado khona intombi wawoyanga lapho angazi insizwa ezoshada nawe wawuyakuyiphi lase ifikile iy'nsuku zomshado kuthiwa-ke yabe isigula kakhulu le ntombazane lenkosazana yabe isigula kakhulu ngale ndlela yokuthi iy'nyanga zalandwa zabhemisa zachathisa zenza konke lokho ungasiza umuntu zakhothisa kodwa bangakhona amehluko bayeza abakhonyana